Assalamu alaikum hurmatlı Menenen programmasının görüşleri jana menin kanalımın turuktуу kattалуучулары. Men hazır Oş облусунун Ноокат деген районуна карай бет алдым. Бүгүнкү программада өзгөчөлөнүп эненин баласы, Россиядагы баласы кутуктап жатат. Бүгүн ошол туулган күнү өзү негизи энелер үчүн gün sayında tuğulgan gün. Bugün uşul Menenen programması ошол Мырзанын, Тимур деген Мырзанын энесин кутуктаганы бара жатат. Az вакыт ичинде ошол эненин куттуу үйүнө жетип барам. Андыктан биз менен бирге отуруңуздар, акмалап туруңуздар. YouTube görüşlөр биз болсо Сардал эненин мына Тимур деген баласы мына Россиядан атайын куттуктоо жөнөткөн баласы мына ушундай белектерин алып келип атат. Урматтуу YouTube görüşлөр, биз азыр ушул Сардал эненин алдына кирип барабыз. Жүрүңүздөр га. Бул Ноокат районунун Кашкатарек Ноокат районунун кандай дедиңиздер? Караташ деген айылы. Россиядан келгениңизге канча болду? 1 ай болду. Şu enеңизге бүгүн Орозонун улуу күнү бир подарка кылайын деген экенсиз да? Келебиңиздер, келебиңиздер. Эне кандай эне? Тимур Мырза, мына айтсаңыз, ушул сиздин ушул ниетиңизге жеткениңизге кандай өзүңүз таасирленип атасызбы? Албетте, энем ушунча энем сыйлайбыз деп максат кылып көптөн бери ниет кылып аткан, мына акыры жеттик. Эне канча жашка чыкты азыр? 90га чыкты буюрса. 90га чыкты, иншалла. Мына ушунун жакшы жеткен кыздар бардыгы берип 90 жашын сыйлап атабыз. Анакей. Бүгүн буюрса 100 жашында сыйлаш насип болсун баары. Кудай кааласа 100 жашында келип ушинтип жакшытыраак үй бололу. Чыгып калды мынакей. Энебиз азыр таң алса керек. Сардал эне кандайсыз? Жакшысызбы? 90 жаш курагыңыз кут болсун эне. Тимур деген балаңызды билесиз да? 1 ай болуп турат. Небереңиз ушул. Небереңиз ушул Рамазан айында менин энемин батасын алайын деп атайын тилек кылган экен. Мына тилеги орундалып, бүгүнкү күндө мына өзүнүн белектерин дагы алып келип атат. Şu белектерди бир сюрприз бул. Тимур небереңизге сюрприз эне. Kaç деген уктуңуз? Эне, бул белек мына Тимур небереңиздин атынан. Мына Бейшим апам деп. Кой, мынакей. Бул сизге белек. Андан кийинки белектерин Тимур Мырза тапшыра бериңиз. Жайнамаз, Куран китеп. Ачып көрсөтүңүз мына өзгөчө белек. Бул белекти Тимур небереңиз өзү сатып алып, өзү алып келди мынакей. Мына караңчы Куран китеп ичинде жайнамаз менен экен эне. Мына жайнамаз. Кандай таасирленип атасыз эне? Толкунданып атасызбы? Толкунданып атам. Таяксыз эле жүргүңүз келип кеттиби, таяксыз эле? Кимирде барып коеюнбу? Бериңизге. Оламын өмүрү узун болсун темирин. Ден соолугу жакшы болсун. Аллах ишиге өз бер. Ден соолук бер. Uzun ömür ver. Tilek maksatını ver. Hani saatçılıklı ver. Kadırcamçılıklı ver. Amin. Allah'ım baktını bala olup işe ivaz ver. Tapmanığa bereket feyiz ver. Amin. Allah şu eldin içinde oynayıp gülüp sağ salamat olup жүрsün. Allah'ım tüm belengden sakla. Tüm belengden sakla. Kuruk doktan sakla. Emal ölümden sakla. Şeytanı vasfasastan alız kıl. Farişteler canında olsun.
Allah'ım ak yol versin. Yaxşı kursam jigit bolsun. Tanı çarçılığı olsun. Apa kemin bizdagi jol sağ. Ana o yerden sarpaylarını giygize versene meni. Onu men Moskvadan alıp geldim. Tağlar basat yolu deyip. Siz Rusya'dan geldiniz biz daha. Men de Rusya'dan. Siz kimisi olasiz? Men üçüncü kız olam. Ecem dedi, iki ecem var ile ötüp ketdi. Oşonun kızları var bu жерде. Apam hazır ele esipte oturduk ele. Apam 11 balаны çoğalttı. 11 balanın içinden 4 balasına высшее образование berdi. Kalganlarına среднее образование etdi. Atam ökö. Şuntu bizde çok okutup şunday darajaga jetip oturat. Apam Mat gereğine anan kolkozda da жақсы iştep, ardaq taqtalarda tıl emgekçi. Ardaq taqtalarda сүрөттөр ilenip, ordenderdi tağıp, hazırga çeyin gelişip apamdı padarkasını berip, ökmötkö da rahmat. Nemelerin tağıp, ordenlerin tağıp, knişkaların tağıp ketişet berişipçi. Şu apam menen biz sıymıktan alıyoruz. 11 balanın çoğ ötse dağı akıl esi bizdikiden tak. Bizde tek Eske tutumu jogorу deň. Eske tutumu jogorу. Bardığızda çoktop turat, bardığızda biylep turat. Hazırga çeyin nemeni berelek. Jelek berelekten biyilik. Siz kimisi olasiz sizce? Ben 4. kızı olam. 4-nji kız. Atam alıp durayım. Ayağı küçtü ayağı. 10 bala, 11'de çoğayttı. 11 bala koşulup 24 balаны bağırıp karap, üylep, jaylap, bardığını çoğaytıp 24'ten 45 nevere gördü. 45 nevereden 100 çevire gördü. 100 çevirede ne kadar givrek verdi. Apam emi 5 önünü жерге berdi. Küçtü ayağı. Allah'a da narazı boldu. Koşontup sabır kıldı. Apam menen biz sıymaktan alız. Apam öte küçtü ayağı. Nevresi olaspa? En çoğ ecem kızı, en çoğ ecem, en çoğ kızı. Bul dağı şol en çoğ ecemizden kızı. Sizler de nevresi olaslar mı? Ne. Ha, siz sözsüz ha. Ben singisi olam. Bir tugan singisi olasiz. Siz kança yaştasınız? Biz özümüz 13 bir tuğan balık. Kança yaştasınız? Ben özüm 63 geçtik. 65 geçtik. 65. Ömrünüz sürsün beni. Alan aksakalımız, lan salpayın. Salıverin Gecem seni, göt yaşasın. salıverin seni, salıverin. Koylarında salpayladı giyip, tördün körkü ol oturuversin. Oğlum, aytkanız gelsin. Bizim aksakal akabız. Ballardan en çoğu. Elhamdülillah, Rabbil Estağfurullah. Men en çoğ oğlu olam. Men en çoğ iki ecem var edi, ama dergemiz. Men 65'ke çıktım. Menen özümden iki oğlum, iki kızım var. 16 nevrem var. Vaycem var. Özünüz sileşer, sileyin gözünüz. Menin tilegem eme şu apama çingden sonra uzağa ömür tilegem. Avalı bekem iman tilegem. Allah şu bekem iman versin. Çingden solup versin. Dağa köp ömür versin. Eme Allah'a esebce şükürler bana apama göz 2008 yılda Allah razı olsun. Hacıga da barıp gelganiz. Acısını Allah adın kavukluğun basın. Avalı yer yüzüne tınçlık faiz barakasını versin. Oşanı Katar'da Kırgızistan eli yüzge yer yüzge tınçlık faiz barakasını verip Rafıcancılık, kadırcancılık, barçılık, tavukçılıkı versin. Bardık apama şu bardık Kırgızistan'da yaşavatkanlarının bardığına bekem iman, çın den sağlık, uzak ömür versin bardığına. Oşol hazır ellerden tutuvatkan orozosunu Allah bardığını kabul kılsın. Bardığı ne tilegen bolsa bardığını tileklerini versin. Bardığına ana bu dünya o dünya bardık yaxşılıklar versin.
Bardyk jamanlıklardan Allah özü saktasın. Üylörüge barçılık, tokçuluk, molçuluk, ıntımaktılık bersin. Buna rızklarına, dikançılığına, bağvançılığına, malçılığına, kesipçiligine, işlerine, üylörüne Allah faiz berekelerini versin. Elder tapkan tutkanıga Allah faiz berekesini berip, bardığın jakşılık oylagan oy tileklerige özü koldap jetkirip, bu dünya o dünya, iki dünya baktılığının bardığına nasip kılsın. Allah. Amin. Ondan 90 yıldığa gidiyor mana geçimcilerimiz, karındaşlarımız, bardırga numatlı salam, bandır martasını çalıp Yaxşı, hareket oturağız. Ana oğlum temirlandı, şumak satkanı da. Fazla gacı etip, bardığımızda şu nemeye toptu. Ben üçüncü, dördüncüsü olam. Benim burun iki kız, bir oğul. Ben hacıdan kingisi ben. Özü 11 butuğamız. 11 yüzden kuda kaladımına getiriyoruz. Su cede toplanıp, apamdan 90 yılının numarada oturağız. Şu bardığımızda bugün mayram. Apam 90 yılına. Mayramınız ben ne yapayım? Şu ne bileyim benim. Tuğman demek 90 yılında kutuktayımın. Bundan da yaşlar dinlerden biz geç kuvanın dat kadar olup, iyi olup, şunday ne diyorsanız biz sizinle sizin kıtan diyoruz kuda kalasa. Artık bana nevrileriniz, çevreleriniz, yüreleriniz en var bop kaldı. Sulardın nemesini bozumunu görüp, şimdi baktığım günde geçen günde ben razım Allah. Bu yaktan ötüyoruz. Timur degen Mırza'nın kiminiz болады Timur degen? Benim oğlum. Oğlunuzun padarkası bunakey. Akkalpağınız başınızdan düşpöy жүрсүн ava. Atkanın kesin. Ece özünüz tanıştırıp durup anan süylep baştağınız yani. Men apamdın 10. kızı bolamın. Baldardan. Meni Alstıbey Karakucağa kuyup bergen. Özüm Bişkekte turam, Bişkekten geldim. Apamdın emgekçildigini sıylayım. Merimdü eneligini sıylayım. Tündü günü çarçabay, bizdi şunday. Hem eşittekiden kem kılbay. Eşittekege öksütbay. Bizdi bakıp çoğunluktu. Bizge her birimizin suygan kesi yüzge yakıldı. Meni medik kıldı. Kudağa şükür. Apamdan alıp bergen diplomamı edin tamakta görüp atam. Apam baktı olsun, tavaly olsun. 10 kız bolsoңуз, ушул күнгө чейин апаңызды, энебизди мен апа сизди жакшы көрөм деп айтып көрдүңүз беле? Apamdı men her bir gelgenimde aytam, şu terezden söyleşip durabız. Daima apam dedi men jakşı görüp. Apa, men sizdi öttö jakşı görüp. Köle seçil özüm, gövezim de. Bundan satmaylardı. Бул Тимурдун белеги бе? Тимурдун. О, цепочка бе? Саат бе саат? О, саатты көрсөтүп коюңуз мынакей. Элге журтка мактанып кичине. Buna qanday tushib ekan? Эже сиз ким болосуз? Өзүңүз таанышып сүйлөй бериңиз. Men kızlardan üçüncüsü, menden ulu iki erkek. Timur'dan apecesi olan. Şu Timur rahmetli. Ana Timur. Jengem şu günündü görmey kalganı bizge de ökünüştü. Şunday jengem jakşı baldarda kem köy tarbiyalap koygan eken, mına antep bizge şunday jakşı sыйлыктарды berip oturar. Kudayım sen bizde sıylasan seni Kudayım özü sıyla beş nerseden kem kılbasın. Azrek hata Oğlum. Daima Kuday özü kılbasın. Taşkanına Kudayım bereke versin. İşlerine iyilik versin. Uşul jakşı atыңды çıkarıp, jakşı zatыңды çıkarıp, akandan, bizden uruktun jakşıdan atını çıkarıp, jakşı zatını çıkargan baldardan, jigitlerden bolup жүрөбүр. Amin. Rahmat bereyim. Allah. Amin. Emna. Keyinkiler.
Kiyinkiler buna çınar. Bundan giyin. Özünüzü tanıştırıp söylep Sarpay tapşırıyoruz. Apamdın 9. kızı olamın. Apa kutluktayım. 90 yaşınız bizge de şunda yaşta versin. Sizin aklınızı versin. Sizin ömrünüz versin. Siz de şu nevedelerge, çevredelerge biz de size kadın baktı vay bir şey olaydı. O çile şunu mu yapalım? Dağı kış. Kıvaranızdan görünüz. Tamam odan giyin kişi buna en kişine kızı. Buna deme. Bütü aslında kapalı. Ben en kişiyesimin. Nasıl yapıyorsun? Buna en kişinesi. Kabaktılı oğlum. Sağlıkta jirindeyme bizim görürsün korku oğlum. Acaba uşul yüreğimiz kutlu olsun. Divan var. Sıylayız. Uşullarımızın yaşlıkların görüşünü kalayız. Ben size pazarkan var. Sırgam ne değil? Ene Sarpayınız kutlu olsun. Sen de al. Gel. Yine biz götür. Kapaysın aslında. Kanday. Çırgılayın. Çırgılayın. Hasır ayt balam deyip Merim tolgon жүрөк Айланып күйүнгөн эне гана Ару толгон жүрөк Сан ойлор карыткан Сана тарткан жүрөк Şam sizar bir tam Yol karap kütüp жүргөн Halo apam apaken Canım düğünüm dereken Sağınışta En güyolası olan buna yenemin. En çok güyolası tat. Biraz şum kılbay turmuşlar can suranıç. Yeneme rahmat, şunca falan töre östürdü, şunca kızlardı östürdü. Şu bağırdığına, şu Katar'ın bağırdığına bir deyim amele, bizge daha bir deyim amele kılar. Bu yenem şu dağı yüzgö çıksın, yüz yıldırın belgileyle. Şu ardından biz nasıl da oynayıp gülüp gireversin. Rahmat sana da bakalım. Yine айтсаңыз мына ушул азыркы Тимур деген небереңизден уюштуруп аткан белеги сюрпризи жактыбы? Жакты. Рахмат. Буга чейин ушундай сюрприз болду беле сизде? Жок, ондайды кылдырбадым мен. Подаркалар көп болду беле ушундай бир мына менин. Баары келе берет. А мындай болду беле мындай? Шоң баланы чакырбадык. Эне мына ушул жаш кезиңизде кандай бир тагдырлар күттү эле, ушул балдарды ушунча неберени, ушунча чеберени чоңойтконго чейин сизде кандай турмуш кечирдиңиз эне? Başından ayta vereyim. Ya Allah'ım, front malıda bizem kıynalganbız balam. Bari frontga ketip, front malıda okuş edem. Anam okudum, onun 4 günden ötü, anan kelhoz bolup, kelhozlar o malda koluruz, buğdayırız, ayaldar. Aman kambayla çıkan balam. O bu maşine yok, araba mene buğday taşı taladan. Tünü ayaldar
Tündüzü ora. Tündüzü kambayga kelip alı buğdaydı salıp beret. Kol menen, beşilik menen, novat menen. Çağır turup dağıra varışat. Arkasından mektep okuvchilardı muğalımda reisitip barıp, kalganını bir koybostan terdirek okuvchi barız ya. Maşak dereyiz. Onu da arabaga uturu salıp bereyiz. Araba alıp barıp buğdaylardı. Kambayga toptaydı. O keçke toptağının tünü ayalдар baratdağı kambayga salıp bilet beşilik menen. Şu çağını görsen endi adam turgusda onda dağı öyle biz den sorumuz jakşı eken. Çağını ayt balam. Hursağı soysa toya toy bolsa jok. Basballar deyip şakka parıp durup non bölüp berip bir non belki de balaga berip maşak dergenlerge. Onun jakşıga jok. İş güç. Şu günlerde gördük balam. Armiyadan kelişteden an kiçine jakşı olup kaldık. Oğuşa endi kıynaldık. Kıynalsagam el tınç bolsun dep tilegi menen maksatga jetip uruş toktop mana endi şondan beri hem Kudayım manantip jaratip bula jakşılığından görüp atabız. Endi olduran bolup atat. Ne maksat dilesek maksatga jetip atabız balam. Şu den soğuktu versin bardık eli jurtubuz tınç bolsun. Soğuş bolmasın. Tanısaçılık bolsun. El ıntırmak bolsun. Allah'ım şu eldi sakta. Özün banangdan sakta. Soğuştan sakta. Jakşı günlerdi ver. Bundan biyağı yaşlar önü öse versin. Tanısaçılık bolsun, zamanı uzun olsun balam. Eli jurtu uzun olup, jakşı olup kaldı de dağımdan ham jakşı olup kettin. Amin. Apamın balası olalım. Kaçıncı baladınız? 4. Uldar'da. 7 kız, 4 ulduz. Uldar'ın en kencesi men. Uşul uyda, uşul apam menen kalgan balası men bolum. Men 55'ke çıktım. O yaş görünüp sizdi bir 25 keldi biz. O çında 7 balam var. 3 nevrem var. Ballarda öyle kızlarda çıkar başladık. Siz üçün apanız kim? Aytsanız mı? Kantip maktanas, kantip daqtanas. Misalı eli jurtka bardıq enezi maktap atat da siz kantip maktaytılаңыз mı? Demi bardığının apası özüne öte kımbar. Eğer bilgen adam bulgan bolsa erkek kişinin beyişi apasının ayağındadır. Men dağı beyişim şul apam. Oşantıp baktan. Timur Murza, mına uşul aytsanız, siz enеңiz менен кантип сыймыктанасыз? Сиздин энеңиz башка энелерден эмнеси менен өзгөчө? Мен энем элден өзгөчө болгон эч кандай эч нерсе менен энемди мындай теңдештире албайм. Бул дүйнөдө энеме теңдештир зат жок бар. Энемдин ар бир дубасын алыш үчүн биз şu enемдин жашын берсин бизге дагы. Энеме кызмат кылышын ниет кылып, мына Россиядан алыстан ниет кылып келдик эле, Кудайым жеткиргениге шүгүр. Ушул биз күнгө жеткиргениге энем себепкер, атабыз өстүргөн экен, атабыз бизди өстүрдү. Мына апабыз көрө албай калды, эми апабыз көрбөгөн күнү энебизге көрсөтүп, энебиздин дуасын алайлы деп. Всегда энемдин колунан келишинче сыйлашка аракет кылабыз. Мындан да күчтүү сый көрсөтүшүн насип кылсын ар бирибизге. Мына эжелеримде, апамда иштеген баарын ар бири менин апамдай болуп калган. Ушулардын дуасын алып, ушуларга татыктуу эне болуп жүрө беришин насип кылсын бизге да. İnşallah. Amin. 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 Kana? Çeviresi kana. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah'ım bardık maqtolur, şükürler sağana tandık. Ümit menen sağana eğilip sağana tandık. Allah'ım bizde bu dünyada da ahirette de açarsın.
bereke ber bizden açıkımız kaçam. Keçinen buradaki bilip bilmek kılgan güzelleri de geçir. Merimini orup üstü doldurup uymam. Birlikte dosturukun Allah'ım bizde azılan nefsim. Şeytandan ağzından saktay kor kor albastı sizlerin dostundan saktay kor. Çabırttan tozoktun otundan saktay kor. Allah'ım ahiret günü biz senin aldığına cinalabız biz özümüz koy. Film kıldığa gel bizde geçirmesin. Azap tartıp kıynalabız Allah'ım imanımızga güç kubat. Yüreğimizge cımşaktık. Azikdeki dünyaya tinçlik, ahiretke vakit bağışta borularga şifa, tartularga taba, qarsı barlarga qarsı kutuluşun nasip et. Ey Rabbim gözümüz toz, bul koz dünyani gör. Kalgan uçurda an kolumuzda Kur'an, kokurakta iman, dilimizden şahadet ketmesin nasip et. Ölgün uçurda en baktuludur, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah de, snaydım ötüşte nasip kal. Amin, amin, oy молодец, молодец. Yenenge qarabızda. Hile ver, jaşna ol. Her bir dileğim ayvasın tapkan, tün boyu tabay terbeti çıkan. Beşim özümsün ordağım, apam asılım menin ordağım, apam men üçün kanca senin düşük battım. Canaba çaçındı bu bakta arabastı. Bo'ldi, qo'l chap qo'yinglar, qo'l chap qo'yinglar. O'ta aqlli o'g'iz ekan, o'ta aqlli o'g'iz. Xudo bersa, o'sha o'g'izdan bir narsa chiqchiday. Asırayt balam dep Merim tolgon жүрөк Aylanıp kүйүнгөн эне гана Ару толгон жүрөк Сан ойлор карыткан Сана тарткан жүрөк Дүйнөмдө жарык шам Сиз ар бир таң Жол карап күтүп жүргөн Ало апам апакен Жаным дүйнөм берекен Сагынычта улуңуз ар күнү Алтын асыл апакен Арубак күйөрүм менекем ай Апакем ай Убайымды тартып Уйкусуз таңың мен Түшүгү көп жаны Барына көнгөн Чачыңыз агымен Алыста жүрсөм да Экинчи болот. Чоңойгондон бери ошо энем колундабыз. Энем тарбиясын алып, жакшы окутуп бизди, каалаган окууларга окутту. Мен өзүм медресеге окушту кааладым эле ошого колдоп энем окутту. Кудайга шүгүр. Өзүнүн дуасы менен жеттик ошол күндөргө. Ушинтип азыр эми акаларым кичине энеме сый кылып, урматын көргөзмөкчү болушкан экен. Болуп ушинтип ушу күндөргө жетип турабыз, Аллага шүгүр. Энем өмүрүн берсин бизге дагы. Kudayga şükür, imanı bekerim жақсы ekan pullarga. Men enemin nevre gelin bolam. Şu eneme de soğuk bersin, imanı meden bolsun. Enem köp yaşasın, şu enem şularda sürüp çoğayıp boğana rahmat, çekse şükürler bolsun eneme de. Men enemdin eng çoğ kızlardan eng çoğ neresi olam. Ayak acı kişinin eng çoğ kızı olam. Allah'ım eneme bekemden soğuk bersin.
иманға бай кары байбиче болсун. Дайыма өзү басып, өзү эметип жүргүштү Аллах насип кылсын. Баарына ден соолук каалайм. Siz kimisi olosuz? Мен энемдин 3-чү баласынын небереси кызы болом. Небере кызы. Эне ушунчалык аябай көп ишкөн экен. Элдердин деле эсинде калбаса керек. Атам өзү 7-чи баласы. Эркектерден 3-чү баласы. Энеңизге ден соолук. Энеме ден соолук каалайм, uzun ömür каалайм. Биздин төрүбүздө жүрө берсин. Мына балдар чөбөрөлөрүнүн тойлорун көрсүн. Мен тайнем апам жоқтығын білгізбей тайнем менен сыймактанам. Менин апам 62 жашында дүниеден өтүп кеткен. Бирок апам жоқтығын білгізбей тайнем ар жума сайын звонок ал жайын сурап турат. Мен тайнеме 2 дүние ыраазмын. Тайне дайым төрүздүн көркү көп. Дайым ушинтип бизден кабар алып, бактылуу байбиче болуңуз. Апам ордуна дагы мен сизден ыраазычылык кылайын, тайне. Небересі болом, Атымбек Тор. Шо тайне бүт жакшылыктарды каалайм. Ушинтип тайнем чоңойт кылган ошол кичинекейинде. 8 айдан канча? 3 жашка чейин да? Ушул үйдө жүргөн. Ушул үйдө чоңойгон. Небересі? Эне 90 жашыңыз кут болсун, 90 жашыңыз. Шо жакшы көрөбүз. Башыңызга аман болсун. Ден соолукта болсун. Башыңызда тиркек болуп тура берсин. Мынакей урматтуу YouTube көрүүчүлөр, менин программасынын көрүүчүлөрү, мен ушул Нокат районунун Караташ деген айылында Стардал эненин Куттуу ордосунда турам. Мына ушунчалык көп небере, чебере, кыбыра көптүгүнөн бир туугандары, балдары көптүгүнөн азыр ушул камерага дагы, ушул биздин видеого дагы батпай турат, бирок эң башкысы бизге Стардал эненин образы көрүнсө болду деген ойдобуз. Анткени себеби ушул Тимур небересинин бүгүнкү күндөн ниети ушул улуу Рамазан айында аткарылып, Аллахтын да мактоосу татып аткан чыгар. Мына ушул түз ниеттер ушул Стардал эненин берген баталары бардык кыргыз жамы журтка, бардык ушул жаштарына, неберелерине тийген болсун деген тилекте биз дагы бүгүнкү менин программасынын чыгарылышын жыйынтап жатабыз. Эне бар болуңуз, Кудайым буйруса 100 жашыңызга да келели. Ал эми сиздер болсо алдыдагы телефондар менен биз менен байланышып, сиздер дагы энеңиздерди, ата энеңиздерди, кайненеңиздерди мактап, таңтап, ушинтип менин программасына чыгарсаңыздар болот. Кийинки жакшылыктардан, кийинки көрсөтүүлөрдөн жолукканча эсен эмен туруңуздар. Стардал эне бар болуң, жүзгө чыгың. Программасын